Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Ti apal, patauden na tigura. Ti sakit tinakem, awan na saya at ngaypay na. Dampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Anya day ta imulmulam di taro bayan nyo, kaling. Ay, apay aya, damdamakam. Damdamagak laang mata. Kaslamot okra day ta imulmulam. Wan, okra da ito imulmulak. Ay kat nasaya at tapno da pangalaan iti sidaan. Sige labsan ka pa, kaling. Unay mat da ito nakaruba. Lumanabas. Unayan, aya na giti karuba. Agpatukar da. Kasla kukwada ti aglawlaw. Kasla kukwada ti lubang. Kasla isuda lang ti tao. Kastalatibiyag ading ko. Ragragsakan da mo tibiyag da Kan, imay nak ngamin binwisit jamay sa karuba. Sino na ita buwisit ngay pagbaga? Dagiti man nagigyan iti dakkalabalay. Sino? Dahil ngay na duma-duma ti kolor ti buhok na. Ni Marge? Sikapit ading ko. Apay nga katawa ka ngay, manong. Jay kulor di buok na, tikat katawaan. Dahil di ngamin na minsan, pink. Ano, bagbagay na ba eh? Anya? Kikay ngamin kay. Karurod ko. Apay kumakarurot mo ading ko. Hindi ba sumla kang kaya? Basta. Kung gano'n nagsing ko na tao, Marge. Managtulong pa. Napangas ko ng kitdiya. Ay na, pamuam to, ti gusto mo ugalin na. Nagbalin ka itong agayaw. Ado dita ti kagayom ko. Na, Agbibisinak aya makigayom iti kaskon ko na. ay na. Diyan man ano man ti pagkaskas ta. Nagminopos ka na ya. Takas tamot din nakaungungot ka. Isugaya man napig sa ti patukarda, Marge. Na birthday nila kay na. Day takat ti bagbagak. Day tala agpasikat ti amuda. Kato inimbitara na tayo amin nakaruba na. Jak kayat ti mapan. May kakidik tayo bang dagiti anak mo. Jak nga rod kayat ti mapan. Alang nga rod. Siya nga rod timapan. Manong. Apay. Oh, Anya na tayo awak mo. supot. Di mo aya makita. Amok asupot. Yung pangananwak ngay. Pangikam iti yawin mo Anya? Manong, naynayunam Saan kami pa'y anangan kadagiti upeng. Hiya ko. No kumanga minta umay kayo mga giina. Jak nga rod kaya. Alam mapana ko. Alam nga rod dito supot Tapos saan mo amalipatan. Ay, naku na yan. Mari ka lang. Anya manan ayatar aramideng. Agmulmulak man. Mula ka la amula. Di ka la maumuma. Di mo la tultuladen ni Marge. Agkuy-kuya-kuy laang. Apay ko maatulada. Kit no nakagatang da iti Vanda. Van? Brand new avan. Kastala tibiyag Ada nga rod igatang da. Di gumatang da. Di mo pa'y ayan nakita di taarubayan da. Jak man la tumaltalyaw di tarubayan da. Panggapwak kumangay. Nangisit avan. Brand new ka no. Bak nang da nga rod. Maray. Silent millionaire da. Imbag awan nga ti illegal nga aramid dagita nga agasawa. Anya kumangay? Ngamin, kala tabi maknang da. Kit no adamo negosyo da. Anya laang mat ngay tinegosyo da. Aglaklako da laang mat iti second hand abadbado. Ay namaray adapay computer shop da. Aya. Katwag. Ay, Maray, papanamintangay. Mapanak man di tabalay da. Ha? Anya nga iti aramidam dita.
Agbirbirok da kano iti para linis ken para luto da. Padasek man ti agaplay. Diyak ko mamangala iti katulong ko. Ngam kasapulak pa'y ngamin ti agbantay dito'y balay. No kasta nga awan kami kanila kay ko. Ay, isya kun Marge. Sika talaga. Tawan mo't sabali ngay may nagpresenta. Kasapulak ti trabaho. Sige, mabalin mo ti Mang Rugi. Ay na, agyamanak, Marge. Addan trabaho. At dagayam katulong na. Ha? Di pa ila iso ti agtrabaho, ija balay da. Ay. Ah? Sino ti bagbagam nga da katulong na? Kwah manong. Dayjay man ang Marge. Mom, mapanak magkat ag trabaho iji ayanda. Anya? Uy, para lako ak iji pwesto da. Ken para bagkat. All around. Anya? Amangan no kayat mo ma, tay serka din ka. Kas kala pimpiman no kasta. Apay manan apimpi man nga ibagbagam. Manong, adda kwartak. Aya. Alang nga ron. Siyak nga ron ti mapanagtrabaho. Sapay la kumaa, tamaswelduan na kayo iti hustong. Ay, Maray, sa dino tinagapuam. Di taman balay da, Marge, pare. Napanak man nag-apply akatulaw. Ay, Maray, Agkasapulan da pa'y nga ta iti kadwa. Apay, kaya't mo matiag trabaho kadakwada. Wan ko ma, tanay. Awan trabaho itakot. Ay kat mapan ka makisarita Ang panagkunak awanin tao dita. Tanapandan ijay ayan tinegosyo da. Masapa ak tulangan ton bigat. Nasaysaya at pa. Anyang imano. Mayat mo't lang ti panagtrabahong dito pwesto. Ay, hauon, Marge. Di nakpakadanagan. Ano sampay lang di basita sweldom tainton pumigsa to'y negosyo tayo, nayunak ton di sweldoyo. Nasayatan no kasta. Ano sam ang arod manong? Mabalin ka di nga, sir, kung ading ko akaleng. Ha? Kayat nakadi? Pinuha mo trabaho na ita? Kasla naungat mo't ngamin ni Kaling akabsat mo. Ay, nasingbod da jay. Rupa na lang ti kasla da ungat. No kasarsarita, nakamisuot akanayon. Pasensya mo na. No kasta, talaga gaya masan ama nagisam. Uy. Saan pa yan managtagari Aya? Managbabay no maminsan. Ala, baybaya mo. Kas dyan na talaga da jay kabsat ko. Sana bale. Mang panunutaklaan no anya at trabaho ti itad ko kenkwana. Labsan ka pa'y dito, Mari Kaleng. Papanam, pare. Sumrugak man iti trabaho kan ni Marge. Barang adda maitid na kanyak at trabaho. Uray sika? Wan, Maray. Hapay aya. Saan anasaya at nga amo day ja babae? Pag kuna amat, Kat no nagado ti agreklamo, gapot amadi ti ugali na. kasta ka day. Wen, iso adi mo sayangan ti oras mo, pare. Maday ti ugali dagijay nga agasawa. Nang runa ni Marge. Nay, si kalaang matinakangagak iti kasta. Ay na, patsinak, pare. Awan matinang nanggag ko akasta kadagiti sa bali at tao. Makamu ka. Sige, mapan kalatag trabaho kadakwada. Angam na kita anaimbaga. Obserbaram ti ugali da. Agyamanak iti day ta palagit mo, Maray. Ayon gayam. Agmulmula kan samat. Wen pare, agmula akman. Ukran samot day ta imulmulam. Wen, pare. Sige nga rod. Panawan ka pa'y dito. Nagsweldo kading ka. Iso aging mata nga itilitsyon manaw. Ay, ano ti si Dami, manong? Umay ka ikan. Anya ko mati si Dayo mo Basta, ado. Nini alam ko dito may salitsyon. Ado nga rod ti si Daan may. Kahit di mo kaya. Wen, nabsog kami pa'y nga rod kadagiti anak ko. Kasta, alayawit ko nga rudan. Kunak no kayat mo. Ay, manong. Ay, ibati mo day tamaysa. Kaya mo magayam. Kwa, manong. Saan kami pa'y gayam? Anangan kadagiti anak ko. Na,
Naumada nga minan nga agsidsida iti okra. Bakit? Adag apply a driver. Asino? Ni pare Efren. Jay sigod a driver ni Mayora. Apay, nagikatan ijay ni pare Efren? Wen, tanaabak mat ni Mayora ideleksyon. Wen gaya man niya. Kat anya nga iti trabaho na itan. Awan, isu nga rod nga umay ag-apply. Kabisado na nga tati agmaneho ijay Manila. Kabisado na, bakit? Oh, sige. Iso lang nga rodon ti alaan ta, driver ta. Sige, taibagak kan kwa na. Maray, lapsan ka manin dito arubayan nyo. Tapanam aya, maray. Mapanak manin ag trabaho, Kay, mayat mo't lang, jay trabaho. Ay na, mayat maray. Naglagan ti trabaho. Oh. Maturog akpay ay ti malang. Kan agbuya akpay ti TV. Italaang mo't day taa. Irkon pa'y gisalas da. Iso asa anak ama pudutan. Di mo man ibagbaga dagita kanyak, maray. Maray, madlaw ko kat kasla kaguram ni Marge. Mabalin ka di amaamuan no apay akaguruguram. Tirason, Una, ngamin, napalangguad. saan mo't iti panagkunak, Maray? Kat no napasikat da. Saan? Simple dalaan mo't nga agasawa. Jakman amo. Ang talaga nadagsan ti darak kadakwada. Apay ngay, kat saan nakamot nga anwan? Napalangguad da nga rod. Sige, Maray. Lapsan ka pa'y. Ay, ungayam. Nagbungan day tamulam nga ukra, Apay, dumawat ka? Ay saan, Maray? Adda inted ni Marge asidaan may. Lechon ko naman. Lakay, malapsan tamanan ni Kaling nga agmulmula di tarubayan ta. Isuday ta tinal daw nga araramiden na. Kaya't kumot ko mga ikan iti trabaho. Di nansamot ka sa pulan ti trabaho. Kan may sapay, naungat ni Kaling. Nakakusilap lat akanayong. Wen nga rod. Ay, businaan man kit de. Ne, timmalyaw mat. Sige, intan. Nalapsan mi mat ni ading mo itay, Manong. Ay, agmulmula man siguro iti okra. Si Kamat. Isumat ti aramiden na nga inal daw. Naumapay ka dagiti anak nan ngagsidsida iti okra. Ay, kat ikamot ngamin ay, ti sabali asidaan da. Ay, medyo datang-tangsit ka, dadya kabsat ka. Isungarod mo tinadlaw ko, Manong. Nalayang pa nga gimula iti sakit tinakam. Ha? Kunak man no okra ti mulmula na. Pati gayam sakit tinakam, imulmula na. Adaman damagakken ka, Kaling. Anya day ta, Manong? Apay adi ka maumumang agmulmula iti okra? Adu mo ti mabalin mo nga imula. Ang okra latamat. Apay aya. Anya nga ti pakibiyangan nyo. Ay na, sa anak mo't makibibiyang. Ang adu mo ti mabalin mo nga aramidan. Mabalin ka mo't asumrag iti sa bali at trabaho. Basta, dituyak latan. Mula ka amula iti okra o magkwartam. Anya nga awan kwarta. Ay na, sa balikat kami ti mulmulam. Sakit tinakam. Ay na, Manong, nakasao ka manan ako na. Ay, nagkaro ko kami nga apal daytan aya. Amok nga apalam unay ni Marge. Iso akas tala unay ti rurod mo ken kuana. Ay na, jak apalan tikas di aklase ti tao. Hangam amo mading ko. Awan ti maganap mo no kasta ter aramidam. Tamom tay pagsasawa ko nada. Ti apal, patauden na tigura. Ti sakit tinakab, awan na sayaat nga ipaay na. Iso abaliwam day tanga ugalim, ading ko. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti apal, patauden na tigura. Ti sakit tinakam, awan na sayaat nga ipaay na. Tampok dito'y programa tayo.
Das Talatibya. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay as sagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ngestasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.